Okurujirira hamuribereza kahuma obwinazi nibweyongyera omu bantu ubwo barikutwara amateeko mu ngaro ekindi ekyari kugira ngu kimerire kukoma. Abantu bayitwara ebisoro kibaritwara abantu bagenzi baabo bayitukira okimu kandi abayitwara nibayitwara bamanyangaine nabo ikigambo ky'obwisika twakikakyatwikyara ensika yabonabona oli muraba mukungaine muraba mutaikiraniza ekumaisa obwomezi bw'obuweewo ekambe bwekerembe omu byona okwegaruka mu kiki ekikulu egambira Yesu Kristo atufirira mu musaraba tukwasobole kugonya ebibi byaitu nikuwa ensendebe n'obusinge ensendebe y'okusemererwamu kwegondezamu baitu obusinga obulo buli bazibu tusobola gyegondeza abagenzi bayiyo ndaali muzibu mugenzi wange katyegondeze. Ahamiyete y'okusiibanezerera omureberezi kahuma bashabira okwegarukamu kandi bakareka kukozesa ebitokoza bongo ebirikubahindura nk'enyamiishwa. Those are potential criminals and you know them. They may not have committed a crime but unakuwa batakana musango gwona kyokka kimanye nguli ya potential criminals bali mukweteekaniza kukola ebibi because once they put in the drugs they are no longer in control of their bodies and really njahe abatakenda busobozi bw'okwetweramu kyokka abaha ekintu ekirinde ekiba kimuhagira kikole nenda ayimukama omwana wawe ono. Aha mukoro ogu abakristaayo igana bana nabo batirweho emukono kandi bahabwa omu kanisa ya Uganda. Ashabira abazaire okukuriza abaana baabo mu musingi gw'eddiini nukwo babaase kukora bari ababujunaanizibwa. Obulamu bw'ebiriibwe ija hali Yesu. Dore abantu bakulu bakugambire baza nabe kikujwaliza omuka yawe gino bazina abantu bakulu abali balowo abanyakatagala bamukama balowo endazi balowo. Bishop Samuel Benahindiro Rutayayorwe omu busabadiikono bwa Kyakabadiima. Message ya Bishop beyirege abantu tube n'omutima ogwo obuntu tuleme kurora mugenzi wawe omuntu kandi okamwita atererera abantu baleke kujwaha omulimo gwona gutukora muno itwe nkabahereza omulimo gutwayetirwe omulimo gw'amaani muno tutajwaha abuhereza bwaitu twayetirwe. Gashoka Thomas